Pak kat lailak kila de pet na Bangladesh India tang na Bangladesh ngidon kanulak kum kajat meriu ngidon tanggo bakhat sanlak aye kay gaban jala de kita ki nong Bangladesh kita na Assam arpo ar sanlak bat ban penuh ki nong India bala daw tong chief minister upin song ki jaga kaput dang long bangini kran ya kajat meriu ko jingi nakata kadaw ko ki pat ba ni don kam ban yo iginong lam ki ba i jingai ki ba kam i jingai ban ya ka ba pat ba ula ban i ngilay ilupay ka jingma ngala kran ni ka CB nadu kapor mga lang Emily hapo assembly umdon weru Emily wasuto kay kita ka CB ngala ra ka ILP ngala ra ka article 371 ndrey kalong tang ka jing perta hapo assembly marwe umdon bakershan day namar kata kadaw ko ki pa ni sengi ka ni ka party halor kini ki nongrim ki baskem bagi don kam man pa yauni unong elam jingi boleh paniatay hapo parliament mo ngayam ni don kam Schwab pinwanra yakaan wat pat pentrekam yakani kaan ha Assam barigini ki jaga ki mabajan ngidon kam swaban yo yakaan kabanyada ko ki pat ba sngotenat habalik keleng banyo sngo ki pat ba kilarai ban kershan bakin kershan prabet kat sabalik ki pat ba kyong barden ngilarai ban kershan pra wat kuslai hang niru kat niu pat ba udon lada ombaro ki bawan hani ka jinglang ki bala kershan lupa nrengangit dan Shibun pat kibala kershan kibala rai lupa ban kershan hatarakti kibala rai lupa ban kershan ya ka voice of the People's Party hagani ka jingalang ko ban pek wat satai sesilang tang kendiat to kumlei Shibun ngala bini nang ni dan tang kendiat kibam parakti nebun kila rakti kumlei Shibun nagamta kitu kiba larai kut longkat balong jakat baja ngilarai be ban kershan upra ngasukwa ban kren nakamta kitu kibam patnut ban rakti ya kan kapor lesi kala banlong ba kadai ke MP election tawan ke ML election tengah larai upra MDC election tengah larai upra tama MP tengah parakti na mga parai de balay ng parai na marang don pring arjimut langan kershan ke kongres ne ngan kershan ne upra ne namar ka kongres ru hakapor basin syar kongres kampat mi kani ka jinge kani ungas ko de yolat biang ka kongres hapo parlimen kan biang re em pai ba kata ka de jing sutu bakla na kwa banoi pi wat num bakla em lada day baga seng kongres kam bakla ka BJP kanum yolat basin syar ka di India kan mau kata ka de daw pa lada day baga hispa kat lailak kila de pet na Bangladesh India tang na Bangladesh ngidon kanulak kum kajat meriu ngidon tanggo bakhat sanlak aye kay gaban jala de kita ki nong Bangladesh kita na Assam arpo ar sanlak bat ban penuh ki nong India bala daw tong chief minister upin song ki jaga kaput dang long bangini kran ya kajat meriu ko jingi nakata kadaw ko ki pat ba ngidon kam ban yo iginong lam ki ba i jingai ki ba kam i jingai ban ya ka ba pat ba ula ban i ngilay ilupay ka jingma ngala kran ni ka CB nadu kapor mga lang Emily hapo assembly umdon weru Emily wasuto kay kita ka CB ngala ra ka ILP ngala ra ka article 371 ndrey kalong tang ka jing perta hapo assembly marwe umdon bakershan day namar kata kadaw ko ki pat ba ni sengi kani ka party halor kini ki nongrim ki baskem bagi don kam man pa yauni unong elam jingi boleh paniatay hapo parliament mo ngayam ni don kam Schwab pinwanra yakaan wat pat pentrekam yakani kaan ha Assam barigini ki jaga ki mabajan ngidon kam swaban yo yakaan kabanyada ko ki pat ba sngotenat habalik keleng banyo sngo ki pat ba kilarai ban kershan bakin kershan prabet kat sabalik ki pat ba kyong barden ngilarai ban kershan pra wat kuslai hang niru kat niu pat ba udon lada ombaro ki bawan hani ka jinglang ki bala kershan lupa nrengangit dan Shibun pat kibala kershan kibala rai lupa ban kershan hatarakti kibala rai lupa ban kershan ya ka voice of the People's Party hagani ka jingalang ko ban pek wat satai sesilang tang kendiat to kumlei Shibun ngala bini nang ni dan tang kendiat kibam parakti nebun kila rakti kumlei Shibun nagamta kitu
kiba larai kut longkat balong jakat baja ngilarai be ban kersyani upra ngasyukwa ban keren nakamentay kitu kiba 4 nut ban rakti ya kene kapor lesi kala banlong ba kadai ke MP election lawan ke ML election tengah larai upra MDC election tengah larai upra tama MP tengah parakti na mga parai de balay ng parai na marang doon na pring arjimut langan kersyani ke kongres ne ngan kersyani upra ne namar ke kongres ru hakapor basin syar kongres keempat mi kani ka jinge kani ungas ko dayoklat biang ke kongres hapo parlemen kan biang reem pai ba kata ka diga jing sutu bakla na kwa banoi pi wat num bakla em lada day baga seng kongres kam bakla ke BJP kanum yoklat ban sin syari dari India kan mau kata ka diga daw pa lada day baga